wahisemo neza kuba uhisemo kumvira amakuru agezweho muri iki gitondo cyo ku itariki 27 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2024 tugatse rero muri studio n'amakuru akomeye cyane n'amakuru akomeje kugenda agaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakomeje kugenda habera imirwano itoroshye cyane ikomeje kugenda ihuza iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe twaje intwaro wa M23, aho rero ku munsi w'ejo habaye imirwano itoroshye cyane yahuje igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe twaje intwaro wa M23, bikaza kurangira umutwe wa M23 wigaruriye tumwe mu duce tw'ingenzi misozi igiye itandukanye yo muri territoire ya Walikale. Ni nyuma y'uko rero uyu mutwe witwaje intwaro wa M23 wigaruriye kandi gace ka Karembe ndetse kugeza amagingo ngaya kikaba ari ikibazo ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiza ubu ngubu kiri mu myiteguro itoroshye cyane kuba bakongera kwisubiza utu duce twose twagiye twigarurwa n'umutwe twaje intwaro wa M23. Ku munsi w'ejo guhera mu rukerera habaye imirwano itoroshye cyane, aho rero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyakabweho ibitero n'umutwe twaje intwaro wa M23 muri territoire ya Walikale mu misozi irimo Bitongi, Mijenje, Kitobo ndetse na Kisimba. Aho hose rero uyu mutwe twaje intwaro wa M23 ukaba wahise wigarura iyi misozi yose ndetse n'indi midugudu ikikije iyi misozi, ndetse kugeza ubu ngubu bikaba ari ibikorwa cyangwa se imirwano yabaye ku munsi w'ejo bikaza kurangira igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC amaguru kiyabangiye ingata kikava muri ibyo bice byose. Uyu mutwe twaje intwaro wahise wigarurira mu biganza byawo kugeza amagingo ngaya. Umutwe twaje intwaro wa M23 babarura ko umaje kugenda wigarura uduce tugiye dutandukanye ndetse imidugudu myinshi cyane irenga 100 kugeza ubu ngubu. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kikaba kiri mu myiteguro yo kuba rero cyakwigarurira ibyo bice byose byagiye byigarurwa n'umutwe twaje intwaro wa M23, nubwo rero kugeza ubu ngubu bitoroheye iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirimo kirakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo ibi bice byose bigaruke mu biganza by'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko rero umutwe twaje intwaro wa M23 ukaba rero warabaye ibamba kugeza amagingo ngaya. Ibyakomeje kugenda bibabaza Perezida Tshisekedi Tshilombo kugeza ubu ngubu ukomeje kugenda ureba ibikomeje kugenda bibera ku mirongo y'imbere ku rugamba akagira ubwoba bukomeye cyane bitewe nuko ibyo bice byose bikomeje kugenda byigarurwa n'umutwe twaje intwaro wa M23. Ni nyuma y'uko rero amakuru anogonwe avuga ko umujyi wa Goma nawo uri hafi kuba wakwigarurwa n'uyu mutwe twaje intwaro wa M23, dore ko byagiye bigaragara kenshi na kenshi ibimenyetso bigaragara ko uyu mutwe wa M23 nawo wifuza rero kuba wakwigarura uyu mujyi wa Goma muri rusange. Ibyakomeje kugenda bigaragara buri munsi ibikorwa by'ihohoterwa bikomeje kugenda bikorerwa abaturage. Rero ibi ngibi bikaza kubabaza uyu mutwe wa M23 binyujijwe ku ari Alliance Fleuve Congo nk'uko yakomeje kugenda ibitangaza ibinyujije ku mbuga zigiye zitandukanye ihereza gasopo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda kigaba ibitero kuri mutwe wa M23 rero mu bice bigiye bitandukanye, ndetse ibi bitero bikomeje kugenda bikorwa kuri mutwe wa M23 bikaba bikomeje kugenda bituma bamwe mu baturage bava mu byabo ndetse abandi bahura n'ibibazo bikomeye cyane by'intambara bikomeje kugenda bigaragara ko ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero ni mu gihe kandi mugenzi wacu uri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imboni yacu igiye kutugezaho n'andi makuru akomeye cyane abakomeje kugenda agaragara kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tumwakire atugezeho byinshi bikomeje kugenda bigaragara mu bice bigiye bitandukanye kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu ni byoroshye ibutembo naho icyitwa societe civile hari ibice bimwe na bimwe abaturage batangiye guhunga nyuma y'uko bari kwikanga yuko M23 ishobora kuba yagira gutya ikataka ibi bice ishaka n'ubundi gufata ibutembo. Ibi rero ni ibikomeje kugenda bikorwa kuko bamwe mu bayobozi ba societe civile bahari ibutembo bakomeje kugira inama abaturage ngo bimuke bave mu bice bimwe bya hariya n'ubundi ibutembo bajye mu bindi bice kugira ngo ubuzima bwabo babukure mu kaga. Ni operasiyo Karundura yaje kubera ku musozi w'inyakigano. Iyi ni operasiyo yaje gukorwa n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC, aho abasirikare b'abarundi bagera kuri 300 badeployinzwe muri iriya misozi yo muri yegereye Sud Kivu ndetse n'imisozi ya Sud Kivu hariya Numbi, imisozi nk'Ikarehe
imisozi nk'Irwamiko, imisozi Ufamando ari naho igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC cyagerageje kugaba ibitero gishaka guturuka hariya Kabingo ndetse kigaturukana hariya imisozi nka hariya Nyakigano, bakagaba ibitero ku mutwe M23 n'ubundi hariya. Ariko ndakubwiza ukuri yuko M23 abasirikare ngo bagera kuri 36 bakoze operation Karundura. Aba n'abakomando, aho hari abasirikare bakeya baturutse muri biriya bice bya Kanyenzuki baca ahitwa Kibabi, abandi baca ahitwa Nyambisi, bahuriramo hamwe n'abandi bari bari Ngungu, bamanutse operation uburyo yapanzwe. Twabwiwe yuko bari abasirikare bagera kuri ku 102, ariko uko bagiye bakuramo ama operation ndetse n'uburyo situation ihagaze n'ubundi muri ibi bice bagiye biyegeranya mu byiciro, kuko hari abagabye ibitero baturutse muri iriya misozi n'ubundi ya Kanyenzuki, abandi bafungira Kibabi, abandi bamanuka muri iriya misozi yegereye Mwururu bamanukira Cugi, abandi bamanuka ahitwa Kikoma bahuriramo hamwe n'abari Ibishasha. Abari Ibishasha barahafungira barahaguma, kuko bari bamaze kumenya yuko n'ubundi iki gisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC cyagabye igitero giturutse hariya muri iriya misozi ya Sud Kivu, gifite abasirikare benshi. Biriya nibyo byaje gutuma n'ubundi M23 igira gutya ikohereza abasirikare mu byiciro 36. Rero abakomando b'intoranwa ari nabo bamanukiye muri iriya misozi yegereye Ngungu bakamanuka Nyarunaba, abandi bagaca ahitwa Murambi bagahurira n'ubundi Nyakigano, aho igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC cyari cyagerageje kugira gutya kikatakira uno mutwe, ariko bikaza kukibana bibi cyane, kuko M23 yaje kuburizamo ino operation ndetse iza no kuba operation nakwita operation yahiriye uno mutwe M23, kuko ni operation M23 byayifashe iminota igera kuri 43 kugira ngo isubize igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC inyuma, ndetse n'abasirikare benshi b'abarundi barahagwa, nk'uko amakuru dukomeje kugenda tuyahabwa na bamwe mu basirikare babarizwa mu cyama cya M23 ndetse na societe civile yegereye hariya muri biriya bice byegereye Murambi, ndetse na societe civile yegereye hariya kuri iriya misozi ya Nyakigano n'ubundi yitegewe n'imisozi nka Gatoyi, n'imisozi nka Kikoma ndetse n'imisozi nka Cugi. Kuko ndakubwiza ukuri ko M23 ibyo ikomeje kugenda ikora, iri kugenda ica icyitwa impaka ku mirongo y'embere ku rugamba, ari nako yihaniza igisirikare cya Repubulika ya Kongo. Ibi ni bikomeje kugenda bikorwa n'umutwe M23 no mu misozi Warikari naho itorohewe, aho igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kiri kugerageza gufunga amayira yose ngo kibane uno mutwe M23 tinjira hariya Iwarikare, uturutse hariya za Karembe ndetse no mu yindi misozi ihana intera hafi n'ubundi na biriya bice hariya za Fungu ndetse n'ahandi hatandukanye. Ukabona yuko igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kigifite pressure ikomeye yo kuba bafunga M23 muri biriya bice, nk'uko bikomeje kugenda binagaragara. Ni nako kandi operation nanone yo gufungura umuhanda Sake Goma ikomeje kugenda ikorwa n'umutwe M23 ku rwego rudasanzwe, kuko abasirikare bose nyuma yuko M23 igabanyije abasirikare Ibweramana, abamwe ikabashyira mu misozi yegereye hariya Ibweramana hano Burageza, abandi ikabashyira mu misozi yegereye Ibushyuhe ndetse na hano Irushoga. Urabona yuko M23 ikomeje kugenda yegereza abasirikare hariya kuri uriya musozi wa Mitumbara, ku musozi wegere hano Irutoboko, imisozi duhora tugarukaho n'ubundi hano intera hafi na Sake. Ariko ibi M23 iri kubikora mu rwego rwo kugira ngo irebe yuko ishobora gufungura uno muhanda Sake Goma, kandi ubona yuko byanga bikunda M23 uno muhanda Sake Goma kuwufungura ni ibintu bishoboka cyane, ukurikije buryo ki zino operation M23 ikomeje kugenda izitwaramo umunsi ku munsi, kandi ikazitwaramo mu buryo navuga bwa kinyamwuga, ari nako n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC nacyo gikomeje gukora buri kintu cyose gishoboka ngo kirebe nibuza ko uno muhanda Sake Kishanga uriyemo n'ibice Kimoka, Kinigi, Kirorirwe, ibi bice byitegewe n'imisozi nka Kindutsi, imisozi nka Matanda, Kagusa, Gitovu, Rushinga,
ukabona yuko igisirikare cya Repubulika ya FARDC yagifungure uno muhanda. Ni ibintu bigoranye cyane ukurikije buryo ki M23 ikomeje kugenda igira ite igerageza kwegereza n'ubundi intoranywa z'abasirikare muri biriya bice kugira ngo babe baburizamo ibitero n'ubundi cyangwa se baburizamo zino operasiyo ziri gutegurwa n'iki gisirikare cya Congo FARDC, kuko nimo kagira ngo hari indi mpamvu dukunda kwibanda muri bino bice cyane, by'umwihariko hano Isake ndetse na biriya bice byegereye hariya muri Sud Kivu, niho hantu imasisi cyangwa ibice bihana intera hafi n'imasisi bikomeje kubana ikibazo cyane gikomeye umutwe M23, ndetse bikabana n'ikibazo gikomeye gisirikare cya Repubulika ya FARDC, kuko iki gisirikare kiri kurwana no guhungisha abasirikare mu bice bya hariya Sud Kivu babegereza biriya bice n'ubundi byegera imasisi, kuko igisirikare cya Repubulika ya FARDC muri iriya misozi ya hariya Iminembwe kiragowe cyane, gifite ibibazo